Arope baby I will be no medenchia kese amao na mema wako. Mema wako abazo so eba dwumadie eso sadia. Bene wa shase e Jesus ni din eye nwanwa na ni din eye kese. Masani da biada. Meba wonchen a meka kire se Dr. Mary Ganza de jom enene sorry e jomade. Yankasa memfendi agro. Aropei yawo ada nyamete asefo na ye ende so ye da ye de si wo se yenkai a ye de kai adofo no mo a etwa ye ho ahia. Also bakinkan na bakosem bebre a WhatsApp wa be wense no obi a send bibi 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 se ne de ya bosonsom da kura no a ye de asiwa ma abusua ene wodon kabomu de a me de me som se twa ameka se enye adwuma ma mabusua enye adwuma ma mene mayonkofo ene menuanom ene oh my God ba ko pe ene timi kani pe bia bomu free manfra no de ya ba beboa no na ode ya ye adwuma sene ye sene fata minim de ya tete wo de minim de ya show so yaso mo akwa baba osom yeso Jiri yeso nyame owo bribi kase eye wo wabrabo ene wo wasetene mo midinu ya mama oh say abosa dina otojenina osofo ba wa ha ebana bompaye de amaye minimum de ha wo de nenso bijiri yese abrebia yihia bo nyame na ti asefo no enim enene na asibia no ya ade foforo ewo ye na brabo ne yasetene mo to meet ba komuno mema ma mesofo abompaye de amaye osofo ba adwoa ata ofuriata adwoa mache papa yeja na hoye papa nyankopon adome hoye acha wonso e Yesu nti yempaba Yesu nti yempaba Yesu nti yesinkunim difo ya sorry ewo ahoɔden foforo mo Yesu nti adwo bompa ya maye yansa na ya bonkomo yes mikradofo enionyam ne aseda ne ne die enka odin mikradofo aseda nyina ya wodia ohen yeda wase papa yekoda ye ye nim ye ho so hwe papa wo hwe yen so ebo ye ho ban ye na ye mu ade pa chi yen papa ye sorry ye no wo de adom soronko adom yen wo ma ye hu han fefe wo hu wam yehu ene de ya papa aseda nyina ne de ma yeda wase ohen mu hene yeda wase papa wiase afa na nipa nyinara yakoma ba ko kase papa yeda wase se nyaw na wo ya fa anka nye eto ye ankenye yeda dofo nyina hya won sasa abre o Yesu dimu ne ye ka ne se odomfo ei ene ye nka yeda wo dodam papa ma odon kaka ye momu papa ma nka ye momu papa menye ano so keke na emoma enka ye mom na enye mu ntiase yenye mu humu ne ntum ho anamon papa yes lord odofo odo atofom wo man Ghana mu papa peja ne biom papa peja odo wo man Ghana mu biom ne enti ye ho ne ehu ase na se ye obi bibia ya kase ye mia anka mefa ne sen papa mo odom ro man Ghana mu biom why papa mo odom tena man Ghana akoma mu biom why yeda wasisu adi nkunim ene dei wodi ye wura mu die wodi ye bekọ awieye pa yeda wase dumo bibiara obibiara okona adwuma so anopa bo bibiara ho ban fo adom abro so no papa fa dumo bibiara yes lord na se awie ye ko anwumre ye ba ye fie biemu a yakasa enyen yen ye wasafo awurade udi na inshranka adom abro so nti amen
da kasia ye de si wono mo e de ama se ye kasafa odo nkabumu kasapa adwempa enra anti abo atman ye kasa ye ba be wie na sembia upon it to hono na fa adwene no na kasa kira adwene no we and will be sending me a message from Canada say Papa so from Pesema kasa pa it also me kata mi kuno hoso sa ne mre ye ne sinto yeso sa na ekusi da ben kram and I'm say twa koma to ye abusia obia yonko fam obia fie bibi ho and then you bring a share of my father's house, a choir, one so between me a baby, I'm a twins afro. And there a year, me duffel back, also birthday. And Anita, Nanekia, a tremeni pa, Paseti, ni Ababawa. Say, what do? But happy birthday. And Valentine, your fast, Madame Fo, in Yaketua, a very good person, and very troublesome. And I good morning. What to say? I don't pay my money. Auntie Abuatman Kasaka Kransana. Yashi Kasasa. Auntie Abuatman, good morning. Good morning, Papa. What to say? No, your pa. Papa, also what to say? Yes, I do. Mr. Sia is on here. So, no, your pa. Nah, Mama's on here. Mama, to do your pa. Wonderful. But I'm saying you Robert Bentino and a pace one Mahano crowd, and you're worried because you Robert said try acquiring to Accra. Now, and ya crack a Kelbasa, but dance so my. And Accra is all ba and one no higher crying yet. They mo ko dance my dear Muapa. That already on us was struck a crowd, but so 2 on neck. Over so 2 on nepa auntie. Already you know was right. So bet me a conform crabia. And I'm a ukununti. Now, oh, yeah, Yana Ukrama was sign. Yeah, Yanama, outside. And now we use one. Yes, Auntie Abuatuma. Hello? Auntie Abuatuma, mewa. Yeah. Sawoti. Hello? Sawoti, dear. Said now, who pursue tea radio, no, who free radio, no, I'm more than I was wanted, but we are clear. Hello? Auntie Abuatuma, me two nipa, why? Okay, I'm submitting a coca. And coy, now, and coy cry, never, but now we pursue tea radio, no. Right, and right. What do you could baby? The next 2, 3, 4, 5 minutes. Fakakra to us. Near Henry, Sunny and Yamedo, Bishra, Ebusia Bia. Yeah. Okay, Papa, me that's for understanding. And maybe dear, and the point I'm empire say, but they are drama on fire. They said the champion could see you may on Beshan win now on Beshire Busia. No share and crankabia. Amen. And what I said, Okano. And not the chat one. Say, young Cecilia in me, Cecilia in me. So share, say, or share Jacob and in ma. Not only Busia, Cecilia Fiasia Kayan, Jacob and in my Busia. Say the Busian descended ya the buyer. So you were the nuclear family. And now you were the extended family. Now I can't say you were church family. You were to see a no share for WhatsApp group crying at the end. There were groups now who would be free. No, me person me kai who say any groups make a NIA. So who group be a moi. First group me say a bushia. Into the busiano a friend is saying a circle, I mean boom about the back. Into the said the kai say and now for being poor. And now for being poor, it's me kata woman. And now for being poor to me cover among house for. And you who Jesus mercy and now for being edit kete echo 2 a dine so
edi yes say anka Ewurade nsa omo adamfo yare sa busua no asem na yekin say obefa ebusua nankasa no sometimes you feel say it's a say busua ni ye perfect as within to do yemo but dano make say nipa mienu bia ni ho a omo be hia omo ye pe nipa mienu bia hia ye pe ntia no pe bia de betutu Jacob ma na na omo ye busua mo je busua na ya sandi atoto Jesus esuafo no omo de omo be ye ebusua by calling the physical bloodline no ye Jacob Mano and na ye the body esuafo no so nti ebusua no wo hwe se de Jacob emane ye ya wo hwe fiti panin so panin so Ruben ede ba forma utimi usa omankaso munya krampo no utimi yini si ho time omunya menia chese Ewurade afa de se oyensoma wo ebusua ni mu itomu timi time menia ka dwen se anka Ewurade ni onyam na ewo no so no ompetimi ama no wewu na enunyam le so akata te se de sam ka se omu bisa se da ben kra na mewu na medi afa de me pese me catch ankrankra bia no pe ni Yesu ame se Ewurade ehira obi a yen domino ene Ewurade so domi obi a yen hira no ete se ebusua ni mu no ye wo obi a ni su anka se ye bontiase sa obi a be play me part na ye na ye play a part here together no ye betimi epeja ebusua no enso no eya na entawantawanti ene ni bring kitenti na eyewa aka eyemia na ka yoke eyewa no de enye okay no etimi twe ebusua no nhira no de ko ekire because nipa na Ewurade afre no sanka onu nti no ebi kra don no ye ka ekire se be hwa Joseph ona no ye to se ka ekire friends last but one but onu de Ewurade no saka no say anka on be ye nhira and family busiano nanka umpeja ebusiano enko the next level o mabrabo and so fiti mpalabrema omu ne sano and omu de sano ko ya ko si se ma ebusiano isano tiko echire no wa eno ye the bloodline ebusiano de yetimi ye ed say ebusiano ebia na Ewurade afo obi ewo obro no so wafo obi senka ye omeya anase ye obi bi ankendam sani pan so obi share the whole area obi share the whole country and so yes we are part of sometimes where I play me and say yes we be ni any ya no sini pano e bi anka di pano anka obi okay as a leader of the country or as a leader of the family or as a leader of the area e bia nanka obi ejuma papa nso yesu etimi de ya no si no ho etwintwan na nemu etwitwa na menti na afa no lipa na anka Ewurade fa no se on beye your president no krampo no afa na your friends the nine etototo okay because yes senka yes supporting no it is say busia Ghana busia na yes supporting president and the way they na ya to about to the president so want to be imposed so man to be a manumpo as I say you recognize say so when you didn't see ye ni so dia ye na ye be contribute to your quota ye na ye be peja nanka ya supporting no nanka sa 4 years ya anka obedi ye e wade the country no akomprempen so bi and so ye no so a ye so ye wa ase no ye pinikra e mani pano entimi endini hini na Ewurade mfa ne nhira emma nti ye hwese busua ya eye sense Jacob busua ya omubla ne direct no hwede omtimi ye na ye sampa yesusu ebusua ku a oba asase bedom ye no omo ofrefre mo ofrefre obini ni nua ene we ankrankro se anka sa time no yesu ye be when the swing for them and coming on by a drink and so sharp only on a drink wo obia okasapa and so to be Peter okasapa so otimi ye ebi ofum kakra so radika se Peter anka friends and him say come some foul and some bomb pie man into busu and you so be wa ohiam pipe not Thomas right from the day that friend no or doubt here or no necessarily prove each other say and man now see a diana no
and some of you say answer with Thomas Intinians kosi say Rade sorry ye cry. Thomas didn't believe, but no, you're part of the family. And see, Busiemu ye nyani na to Bonusu ye nyani na to Asori mu ye nyani na to and so Rade timi family na so nipa one family one me Rade we Busiemu na oye ya ma Rade hihye ya wa hihye na Rade hihye o say Yesu be wadi o say asem ne beba but the nam so beba no onwie ko say Judas ekoyi Judas po de no na omo frɛ no sɛ na nka ompɛ sɛ oyi Jesus ma enyo no kra omo frɛ no omo frɛ Peter na Peter say nipa wo yi ntini fa ne sanka no Judas see ya ono ka sɛ no de no koyi ekoyi Jesus ma ye but no mean say nhyehyɛ sɛ egya no ba bewu oba de ba bewu e de agye nkwa nti de ne kan de twa to ha ne sɛ asɛm ne de bɛba wo ba nipa nam so bɛba no onwie nti obia nyamedu edua ebusua bi mu obia nyamedu edua ekuo bi mu obia nyamedu wama asafo wo asodi afi so unya obia tototo so obia mbie bi te sɛ wo ɛso obia sɛ sa variety ne kra ne ma ade ye fe nti ne me kan de twato de sɛ sefia no ye wo ebusua ye dom ebusua nti aso bia wo dom eko bia wo dom Ghana ha government a wo dom bia wo bia no hu sɛ obia wo bi no enya wo na frɛ no Awurade ne frɛ no obia so play the part play the role ye adachi ye be ma ho kunta men ye wo te sɛ Judas na enko prepare ho na ma Awurade pɛ enye ntem ma wo bia brabo mu men ko ye ho te sɛ Jacob ma men ko twi Awurade hira ensan midamase anyway Auntie YAW AWUSU. Thank you. Amen. Thank you. God bless you. Abusia megiri yes the Auntie YAW AWUSU ne ya kana kakra no. Wafa ebi e de frem meda say sovereignty meda say ajabot say mo putu Auntie YAW AWUSU through edemame me mo akwaba so say over Facebook so megiri yes why enjoy and semwa okay no baby okay ba ko a na me hwe ye anuanom a wo mo ye wo madamfo yare na wo mo kotam no se wo mo de kopa yaresa ediama wo madamfo eno sura makoma pa wo hwe de oda ahofama etu ho ache eni suade hu na no mo wo se ye ko en eda na ye ma nenso so odonti womo ye womo adwene se ene ye be fro obi dai number 1 ye be padan no so number 2 it would mean say it is going to cost them adwa e cost womo ama se womo menya sure se no ma budget womo se womo be se womo boka eme womo adamfo no enya ayaresa nenso so womo koduru ba bi womo ru se ne a ene ma tie fa no na di womo betumi aya na se obi dai esa so womo paso it womo paso no nyesu yehunu won eno mo ja wo madamfo yi ede ne betu enti odo ankasa se obe se oda na dia eye costive ebe costo esa se costo ma obi susu enya ba bi gina esa se costo e ma obi eye saved esa se e costo wo de ma obi susu abrabo no esa be si na kwemu wo de hwe namfo enen di omo yeye keta wo mo kofa ye ade omo di wo madamfo no to so ahode na omo use ye adwa fakakra eto aso papa me da se na chese ye gina na performance na ya na chese it's in our kind of lab no you have to go an extra mile you have to go an extra mile and it is so yet to say Jacob ma one more time woman nuya actually woman nuya pese omunua no ewu akwantemfi onko and sunuma nyame de ma no mpese omudum me was so enkom sheda ho se ensunuma bi bepie ewa abusua no enti nanka mo hu se nka oba nkakra kwa wo be boa no nanka wapeja akọ enti sa hwe na fofo nan ya na che se de no mo de mo end results ni se yepe ayaresa
ama yadamfo enti kwan bia o mo befa so a on benya sa yaresa ama madamfo no they were ready to do it. Into going an extra mile, love no, enye enim heya na enye anoa keke. There has to be an action. As I say, bibi di actually. As I say, ye bibi na say etumi count. E kan wa uni peduano. Now ade a wo ye no anamo obe tu wo mu no. As I say who say me nya no keke na mom no me ye wie no me dane me chia me who say I was able to do all this all because of love. Or don't ya? It's love. A costume. Me who could deem. Me who chire me. It also look as somebody a year can. What and yes, woman found the trotro. One more woman da or dready. Emma woman down for a yariano. A costume. They say, almost power will be dancing. A dance on a pie. It would be so now down for the yard. Say, you know. And Brantian, a woman could yakana. Ebe cost woman woman triaka, but a cost to woman said the beya, woman down for no benya yaresa. Yeah. Or yari or yen who so dobi. Then I will you. Would do one no so dobi. Would do one no and one quenka. Would do one no neka. Or do one no neka. One year many pano. But nipanopo or here bibi FEA akobi. Na e akobi on to me nye mon one casano. Then you have to put an action into it. Now we wait to me yes I will be. No mom no dra keke wa no tra keke dia. And no it is not love. But then odra o dan e dia e yi bibi afi mu. E peja bi wefi baby a tebia na nka we so ma na fofo. Na de ogie ne fa hodie e bi nso so abre obi. And dey ya ka Valentine wo bebi sa ho se me die be pa na me ye Ediama de meseme dono no. Papa kokoshe no akeke. Enye kokoshe keke ne yehwe. E die extra mile ben na me timi akọ. Ama asomasi anase obintin ya. Me ne tim potamo. We na nye ekuno ene yira asemo. Adamfufu. Aya adamfufu. Enye ni nua. Enye ni nua. Onim no baby a. But a brand emrantia nine no send abi yebe tawol odo slonku adi. Ebe cost ye be peja ya down free ya de never to ntumam ne ye de na ko ba bia Yesu e for now do wona foko. Where do you introduce them to? How do you help them? Come de ne be ko aduro so kra. But come de e ko Yesu e ko fro dan. What the risk involved? Come ka somebody ni do dan na no ase e de waba. I had Yesu baby Yesu we de waba. Ya ba edana ye ma. Ye ni. Edana ye ma. Kakra betumi aya nipa be ye bi na so. Ya de kakra betumi aya na ete we de ye fancy. But almost there be obi dan ye be paso. Ye be pa dan no so. Na yetimi ye jeja ya dan free amena nya yaresa. Abi ye ka odo se be abusia Yenina no yentrasili yenwene say yemi ankama ya na say ye wanka obeye. Can we go extra mile of our love I see a woman my yan wo ye ho no. Obi ba obi o de prison dan say dey see no say e pese ye to ambulance ama wo mo de prison ma me panyi bi ba me honra ene shemata so a me de ba esamene yi ma me panyi ni wanyini obey in 70s or be 70 something or say mama money din oye o say me mommy din me mommy din me nyem fam pedini na mo me yese se obi ba eda afiase a na se ye pe ambulance dia me nso so ma me panyini pa na me ye me ti wo twa ya because o dadwene because so da be need dadwene me di entia me ba ya na se me kuta sa envelope ya me pese me de bua ambulance wo de asi wani so se mo to de amansa one presence because me sire wurade se omma me mba ho ban no mo so ankopie ho wase eti seed ya me dua yi me dua ma me mba de sikwan wako extra mile owo no ne do a wo maga na ma mrantia ne maba awabi abusia Adie ena me no me ye betumi aye in our extra mile in supporting somebody who friend say wo dofo wa damfo wo kunu wo yire de ono ne kwa asori anti ya bo atuma echire mu anopa ya ekuyakuro bebre ho no nyame de adua mu ede na wankasa wo ye. What do you do?
ɛdeɛ na wode wankasa wode wadagye ɛne wo sika ewura mu ɛbusua asɔfo agya bɛtena bi ode kabaako ansa na kabaako ansa eske nso te onzo pe bi aka kabaako ansa akra nyame nhyira wo yɛdas sɛ ɛnɛ adɔfonom ɛda sɛnea yɛpɛ yɛmpo wiase agye atom almost celebrate na menim sɛnea ama nyame nkrɔfoɔ agye atom ne the wrong way a nkrɔfoɔ ɛde wɔn ho agye mu a yɛ ana sɛbi aniwu ɛtai sɛ obi kura enya wɔ sɛ ɛyɛ Valentine Day na breaking my virginity enti te sɛnea yɛ kan sɛbi ɛnyɛ saa kwan no so na mmom sɛ obi sɛ ɔdɔ obi na Bible sɛ mo mfa tɛkyerɛma ɛnko nnɔ na mo nnɔ ɛwɔ ɛneyɛi mu di namfonum bi ɛsɛ wɔ mo dɔ obi na wɔyare de a na Yesu betimi ayɛ de a yɛde ne bɛkɔ Yesu na Yesu ɔno nso ɛnyɛ sɛ wode wɔnom kɔɛ ɔmduru protocol for sɛ wayɛ ma ɛnyɛ protocol for gra ɔno hunu sɛ wayɛ ma wɔn hunu sɛ wayɛ ma wɔn ɛsɛ ɔnsɛ tobere bi a wɔbua obi pa ba wɔtumi sɛ ɛmoa no ɛnkɔ asɛ biribi abɛsi kwan asɛ mama give you about these 4 friends also ebi no do emudu na so wɔn nya abusuafo namfo wɔn kɔ extra mile so wɔn kɔ pɛ atwedeɛ no wɔ hiu wɔn kɔ fa atwedeɛ no wɔ hiu ɛna pinch bar because wɔn tu dan no so wɔn tu dan no so eti wɔn kɔ pɛ pinch wɔn kita saa nneɛma no wɔn dwen sɛ ɛbɛyɛ easy ama wɔn so wɔn bɛ ebi ni timi da ɔdɔ adi o ebi ni timi da ɔdɔ adi o ɔdɔ yɛ hunu saa ne boɔden ne boɔ ja love you dabi love always give nkrɔfoɔ bi feel say love is a feeling love is not a feeling dabi love is something you have to do ɛsɛ sɛ woyɛ woyɛ deɛ ɛboro so ma wo so wɔbɛyɛ ɛboro so ma ɛɛden ma wo nanso so ɔdɔ nti ɛtɔbere bi anka deɛ wokura yɛ wɔ no kɛsɛ sɛ wokɛsɛ awadeɛ no ɛngu deɛ woyera yɛ wɔ no adeɛ no ɛngu nanso so so what they channel kura na extra mile be a walk. The description of love our demand was 1 Corinthians 13. Wakika be back cool how say or don't you share near your non dear. Or don't the subai back on say and you share near ya atari away to them love no. But say when they were yet to we when they will come to we. Na de bia with the wo and I'm a family. Man dear umpese ubete ho asem dia na ese o hwede yie pa and akura we dia akwani ni wuranga sanche okay and yedi si ya na me bisa o se wo do a wo no eske onso so abegina ho kabako amin shraw na ai yenu aba stadio akasa na okansem bi so for ade ba kwa me hu ni se wo do bi a o se o mane hawo eye wo hawo na mane eye wa mane megidi se papa obehwe a e wo dominti o hawo bia na menam mu no o je o hawo no to wo so e kire se ye radiato wo hu nipa no se odo a wo ma wo ne nipa bebre one ko extra but so one ko extra mile one will be give you up. Oh yes, because no do bi utim se woni adwuma ye what is ever ko ye fe nipa what is say because na kwa na ko ka kire wo mu hu Yesu no wo because we bredu ba bi ni nua duru ho bia na ye ne ya but wo mu ade wo mu ye adwuma no wo mu pese wo mu no be sere da bia ntino wo mu pe kwan bia so a wo no so betumi aye da edum pepe so a wo mu enamu ni bi enti sa wo adamfo no wo hu sa adwempa we a wo se wotumi ehu enipa ni so na so ye ma afoforo tinya se ye de ano ka kebeka se me do asemasi na hu ni mre yo hu ni sinto na so no wuntimi enka bibi mfa ho se obeboa ne de a na ne enye wo do so nyame nhira obebre so beda se osofo sk so wode atum fefefe etobre bi ya wo be so oboa wo dofo no but on weakness o mreye o sintoye obo ma oboa na mwa but adano me kasa wo
Christ congregation Jumadiana twaso ye be weekend and so far workers are fireworks into then you bro betimi join no more Valentine service no and no so no de twaso but wo hwe akwa bodam ne ya no wo ngure ma Mark chapter 5 kan ho 7 on say we see hono wonu ade ode bu betwitwa no ho nanso Yesu ensuro boba no Yesu ko extra mile eba wagye abranti a otwitwa no ho ema mogya ba no wotiatiam no okekam no abusua moma ya do no ende yensre urade na yentum nkyene na yengugu ase na yentumi nko yenim ekakra enche baabia yegyina no na ebia na aya ano de nanso nei yebetumi aya adwene se da bi me do no a me de ma no keka no ese me ko extra mile of it if I don't go far a friend say software je kan say pinch bar if I don't go far any atwede na if I don't go far I won't for no crown so what if ya now risk the dia atwa ho ahia bi ya we some do Ewrade omoaye Ewrade moa me no me no nyina na ye do no aye wono yentumi emfa enkoye nanim na yenda na di eye I was say yes selfless and will be atwere no Facebook because love is selfless so what's the word dwene wo ho a ahia wo moa wo bia what's the word dwene ni pa no mere ye ho a ahia wo moa no da what's the word dwene ni pa no sane na no ya obeso bua no kura moa Obuana no kra no ka bi obeka kura guso obuana mo that was Mark chapter 5 for say abrante no obua no otete ahomanum nanso so Yesu semeboa obuana mo obesa obua no gya adwaman enso so time mo obesa obua no efe kura na no ginam jansa wi o say bi gya enye jawi no o say you see, but as a seminar, you know, you're bombarding na buame, bombarding na mesume wow. Besro na dia me dibe jar, bombarding na buame, na bombarding na mesume wow. Buame na mesume wow. Me mra ye ni me sinto ye bia no. Fa kasa bi, fa sika bi, fa hodini bi, fa shem. Na ye ne sa a bit to me aye so for je ya some this here and yawada ya the some this here ya the some this here obaba ma metiwa adodankwa obi atwra de bi mame hwese do so obi say love is sacrifice and obi say love is perseverance yes Monique chocho Odanka se obese utimi ko wanima ese se obokoso tokoso hwememre ye ba tokoso se wo be yem there must be a good outcome Facebook for that I love my points ayaresa no more pen bi on be fa so benya ayaresa ma madam tokoso e cost to warm and so no more talkers. I didn't also war doma will be na ye bribi kakra manoa when give up is some kakra buy some kakra buy we jam what's why you addicted what's why you say why you womanizer and so what buano now nyame betimi afaw so as some YAW OWUSU ANSAH nyame betimi afaw so as san asomasi ene obenten abusia ya do see love is an act Facebook for mo pa twere mo twere ba mo twere nyina no mama kwai wo me project is me so the ambulance project 1 minute ben ka ho asem and no don the year done the akere wo mo the prisons and you don't know bia and as of the year don't odo and the year done it is so betimi aboa ye kakra bia number to one ma when so betimi aboa ye kakra bia 0244710311 0244710311 0244 wa Facebook and the obo say ambulance ni si hono ma 02 in fact yenye nuru baby and ye pushy ya also ye pushy na yetumi ye 0244 and scripture na sa motivate me pass ade no ye na wonro ya you need to
persevere. Push and push and push. 0244 710 311. And take a crabby obetumi ascend bia na send your mammy penny at every way say the abeshay and some wahano. Why ya dear F.A. What Facebook on say my page Mammy Abrewa. Mammy Abrewa. Because of a jimpire. Because of a jimpire. What's it there be an empire into my buy? They will me bass me per me I'm the best showing some. What? It will be much over to me at 0244 710 311 and at 0509 15 10 10. 0509 15 10 10. Mamenchia, of our Pia Fiona, and say, can't echo anymore. A Breno Yaso, Mama Shade, Mama also make a Mama Fiona, Mazosomo. Basra, sorry, them Quashiman, the Quashiman, you are a one and Mamma shed in a cry, Abra, or Fair Fremont, Ubehume, na a Breno Bano, Ubehume, na Yina and Tutria, na yet to me, Akuja of Aquai, and at the same time, of Azuzunia, as a swap, or no babies here, no so free. Aye, as of Bishop Nameka, Mammy Chiwa, Adodankwa, CID boss, no, ba, ne mammy, and I dread you come wow, Tosumino, why a bankanima, bankano free, Bogua, now call Santiachim, were free, and that day, you know, na, oye himenti. Ya de Danoa, Fina, Kusimimenda, Yamea Dramimenda on a basin. Memendano na nyame ya adoma ibesi nti maame chiwa adodankwa CID boss yema wo hyeden pa so wakashede ama maame chiwa wie maame nko madam for honorable baako honorable na eyi akwansa ene ye wo birthday maame nyimpa ye emfama wo ye MP wo Gomua Central mesre rade se oma nkonko wanem Sunsumwa ebema watwea ba wachi no enye adwumada be urade ma nkonko wanim ene ye wa woda ne sa follow on the Valentine Day urade ntine ne nkyere onom no wonhwe so na omwa e wo Jesus Christ demo amen amen and amen and amen and amen e busia nyame ya adomo a ye besan ahia bio na men san fa worship ya enwumere so ye behia adwa matters of the heart and the matters of the heart and my father's house and there you better us and a 1 day service anti Yabu Atman and Baby in the name Anita also your birthday or London happy birthday but you buy and so when we say Obana hotels matters of the heart yes matters of the heart and in there and me dey am yes say you was so for bit to say war what tears here na enye won a ojire chire na akase 30 years ago na asemasi onum wi enti wan hwe ya akwa na umba benum wi without knowing the current position of the person yeah Yama, a bit of mama irrelevancy by a selection to the future of people. Now, and when the be a mama can say Yahweh, would they say if God has no reason to bless you because of me, He should bless you with Jesus' demo. Akumana, when there is pain in the heart. That's a Nipanes rea. It is difficult for the outsider to know there's pain in the house, in the heart. It's a Nipanes to what the papa way there on Pekasa, mammy way there on Pen was a yaw. Hey, pain. And why not been some percent Nipa Betina Semunti? No one I don't know Simo. Now, you know, matters of the heart.
na oba matters of the no heart. oba no aduane or the nkwadaa now you chop money no okoba but inside of the person is dying. Matters of the heart. But nobody knows. Matters of the heart now kind of book. You see, Papa, majority of the time we tend to look at the outside of the heart without looking into the inside of the heart. Akumani mu na hu che de wo ho no. Kwasi moja no eboko akumani mu. Embongu akumane ho. Na se wakuma nya wo yada. Wan hwe ya wo hu ade friend ani je. But he said, okay, so we want to come here and ya. Yamin so mano. Radin so mano. Radin so mano. Abusia say yeah matters of the heart na. Next to you be head out touch more pa matters of the heart. And niema bebre koso. But also radin boa nyina na odi ekosi awie. Ebi ya so pese oboa ukro, pese oboa yire, pese oboa wadamfo. But the top bia you feel like giving up. But and there masamrantie nei anamonti omutuye kope so for you see a phrase I did a pinch bar na kope atwede na fro Na bobu. Na se bomodre tutu obi danso said ye beya o friend be saved omo carry no along so for yeah honorable nada yeah kwanza. And Anita, happy birthday, and happy birthday to Sister Corte. Doctor, happy birthday. God bless you. Jim FM 106.3 Top. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3 Top.